ojol yang ngurep. Tapi sugane bari jeung menang duit. Lumayan. Anjay, siapa bos? Aduh, cager bos. Kemana bos? Ngurep sugane menang. Menang gitu urang mah gitu. Wah, ya teh cik gitu. Pinjam duitna lah, jangan diurek. Aing ngurek kowe nginjem duit. Bos, kira sukses atuh didinya. Ya, Sabar cek ieu. Mamahi nya sabaraha? 4 juta. Bedul, 4 juta orang nu kumaha? Panjang beli motor. Aing nya tuh hayang gitu mah. Tungkali katung. Keluar wae itu jeung ya. Capek aja ngegosokan. Mana atuh jeung nya. Nih, di rumah teh kena gosokan naon itu teh. Cager tuh. Keluar wae sih jina ieu teh. Ini kieu keluarna. Ka mana teh? Ngurek atuh kudu ieu mah moal menang-menang atuh. Ieu naon ieu lain urekan eta mah. Anjing duitna tuh jangan beli urekna. Beli useup. Usap teh urek. Ngurek. Ya ieu atuh menang ge moal. Suganan we. Ya, Mamahi sabaraha tuh? 4 juta. Edan. 4 juta jang naon? Panjang beli motor. Logar udah tua anjing 4 juta jang beli motor, ongkos jang urap. Aing seueur ka aing geus. Si Dilan euy. Dilan. Bos ledeng kemana wae? Ini motor lah. Ngurek. Pada kemana tuh? Ngurek. Ujung, tapi ulah lilanya. Heeh. Mana kuncinya tuh? Paninjem nagen motor. Atuh. Anjay, siap bos. Tas ngurek, tas naon gini mau motor? Iya dong. Ini nah lain dihirupan atuh didorong. Pan aing menginjem motor teh jeung kuncina da teh dibikeun ini motor rawungkul. Wah, gang. Sambung. Dilan, sini. Pedro, kumaha? Kayaknya saya kenal itu barang yang kamu gubuk itu punya bos ledeng ya. Ini, iya, kau tahu? Ya, soalnya tadi ketemu sama aku katanya mau ngerap. Uraknya dibikin ke orang, motorku bos ledeng. Oh, tadi motor yang didorong sama bos ledeng itu punya kamu? Ya, ini kuncinya. Jadi sekarang saya tahu yang gebloh itu kamu, motor ditukar sama urekan. Geblek. Keluar wae jina teh. Naon mana rek pinjem beli duit? Punten. Motor dagen pas kenging. Si anjing. Kalau ada murah menang motor aing ieu kikieuan teh tadi. Itu keluar pensiun aing mah anjing dina ge lah.